Pozdrav svima, dobrodošli ponovo na moj kanal ili na kavu s Mirelom, bez obzira što je kod nas skoro 8:30 na večer. Već nam je tamo zalazak sunca, a tamo negdje s druge strane je pun mjesec. A htjela sam samo na brzinu dotaknuti se jedne teme, jer moja videa su kao zapravo da počnete raditi na sebi, da počnete voljeti sebe, da se počnete cijeniti, da sagledate neke lekcije koje vam ili situacije koje vam se dešavaju, pa da ne ispadne sad samo nekih nejasnoća vezano za pozitivne i negativne ljude ili ove neke situacije, znači što su vezano sa životom u Kanadi. Kada osvijestite, znači, svoj neki život, ajmo reci tako, vi ne možete, naravno ako su vas neki ljudi povrijedili, razočarali, da li se to radilo o nekim kolegama s posla, da li je to vezano za obitelj, da li su to neki prijatelji, vi ćete naravno svako ko vas povrijedi, šta ćeš osjećati nego bijes, gorčinu, možda nekad i mržnju, ovisno o kakvim se situacijama radi. Ali poenta je u tome da morate izliječiti, znači, to sve što nosite u sebi da bi vi ozdravili. Znači, vi ne možete očekivati dobro, ne možete očekivati ljubav, ne možete očekivati poštovanje ako vi šaljete na drugu stranu onu suprotnu, da šaljete mržnju, ogorčenost, neke zle misli, ideje. To tako ne funkcionira. Znači, vi morate na jedan način, možda ću snimiti video o tim nekim idejama kako to možete napraviti. Vi zapravo morate oprostiti prvo sebi i oprostiti svim tim nekim događajima, situacijama, ljudima, poslati im oprost i poslati ljubav, jer mi svi ljubav zaslužujemo. I to vam je kao kad imate zdjelu s voćem i imate jednu trulu voćku. I naravno neće ta trula voćka postati zdrava, jel tako? Znači ona će napraviti proces gdje će svi trunuti. Tako vam je nažalost i sa ljudima. Znači vi ako imate dovoljno jednog čovjeka koji je zao ili zločest ili negativan, i ovi drugi će postati svako na svoj način. Znači vi morate odaslati ljubav, poslati dobre vibracije, dobru energiju, oprostiti, ali napominjem, to ne mora znači da ćete vi vraćati te neke ljude ili bi volili da se vrate neke situacije. To ne, jer to vam je upravo to. Vi ne možete nekoga vratiti nazad u život, bez obzira o kome se radi, ako ste vi u procesu izliječenja ili ste se izliječili i vratit ćete u život nazad, znači, osobu koja je još uvijek na istom nivou, znači još uvijek je trula, još uvijek živi životom kakav je živio, i vi to ne možete promijeniti dok oni ne odluče ili ne budu samosvjesni da imaju neki problem u životu, kad odluče da ozdrave. I to je pitanje da li ćete takve osobe ponovo vratiti to u vaš život, jer mislim da nema smisla, ali ajde, svi smo drugačiji i svako ima svoje neke možda ideje kako bi se nosio sa nekim situacijama ili s nekim ljudima, ovisno kakvim. Ako je familija, naravno da morate dobro razmisliti, jer ipak je krv, ali ovako nešto ne znam. Tako da evo, htjela sam ukratko, znači, objasniti da
vi da bi bili voljeni za ubuduće, vi morate slati ljubav bez obzira ko su ti ljudi koji vas okružuju, iako nisu u vašem životu. Pogotovo oni koji nisu u vašem životu. Znači morate slati ljubav, morate slati oprost, jer ne možete očekivati ljubav ako sijete mržnju i ako nosite mržnju, ogorčenost i zlo u sebi. Evo, pišite mi komentare šta mislite, da li sam u pravu vezano za ovo. Kažem, ovo će biti jedan kratak, samo onako mali video, jer sam izašla sa Elom u šetnju. Pa me zanimaju vaši komentari, da li se slažete sa mnom ili imate svoje neko stajalište, svoje neko gledište vezano za, evo recimo za takve situacije da ne možete očekivati ljubav ako šaljete mržnju. Ja mislim da sam nekako u pravu, ali voljela bi čuti neka druga mišljenja, tako da malo se razgovaramo i na te teme. Evo, hvala svima koji me prate, koji mi daju podršku. Vidimo se opet u nekom videu, ovo je bilo onako na brzinu. Zahvaljujem se svima od srca na svim podrškama. Šaljem vam naravno ljubav, pozitivne vibracije, pozitivnu energiju, puno uspjeha, sreće, zdravlja, sve ono što čovjeku treba. Tako da evo, ostanite mi u sklopu ljubavi. Šaljem vam poljubac svima i virtualni zagrljaj i vidimo se u nekom skorom videu.